We want justice. উত্তর পূর্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থা নিয়মসু বিজনী জিলা সমিতিৰ পৰা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছো আৰু প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যিদিনা এই হত্যাকাণ্ড হল তাৰ পিছদিনাই তিনিজন কালপিতক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। এনেকুৱা কাৰ্য যাতে এই বিজনী অঞ্চলত কোনো দুষ্টচক্ৰই অৰ্থাৎ দুৰ্বৃত্তই কৰিব তেখেতৰ সংস্থাপনৰ দাবী সেই দাবীসমূহ আমি চৰকাৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় সমূহ বিষয়ববীয়াক কৰিছে। সেই তিনিজনক অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে হওক বা আমি দেখিছোঁ যে অসম চৰকাৰখনে অতি তীব্ৰভাৱে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। दिनै बिजनी सिभिल एसटिअनि मोखाङाव सारा बिजनी साब डिभिजननि सिङाव थानाय जाथिनि जि माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादफोर फरायसाफोर आरो रायजो राजाफोर ज' खौसेयैनो दिनै 2 घन्टानि जि धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ लानायनि गोनांथिया बेनो जादों समा दिनै खावलायदों जोंनि सुबुंनि जि जिबन रैखाथिनि बाथ्रा जोंनि समाजाव गोजोन थासारिखौ सान्थि लाखिनायनि बाथ्रा लानानै मानोना थांनाय 29 जुलाइ खालि मोनानि 11टासो बाजियाव जे माखासे माने दुष्कृतिकारिफोर माखासे माने गुन्डाफोरा जे राजु बसुमतारी बा शिवानन्द बसुमतारी होननाय सासे समाजनि थाखाय गोख्रों खामानि मावग्रा खेलाजों गोख्रोङै सोमोन्दो गोनां सासे व्यक्तिखौ खोब गाज्रियै आरो दुखुनांथावै बे खालफिरफ्रा बुथारदों जाय खालफिरखौ दिनैहाय प्रशासननि गेजेरजों आरो इनभेस्टिगेशननि गेजेरजों प्रपारलि हत्या কৰিছে হত্যাকারী যিয়ে নহওক হত্যাকারীর কঠোরের পৰা কঠোর শাস্তি আমি বিটিসি বাঙালি ছাত্র সংগঠনে দাবি কৰিছো। দিনে সম্বাই বিনি থাকাই পুলিশ প্রশাসন লগতে जोङो দিনে ধর্ণা এনেকা ঘটনা সাবেকৰ বাউদों আৰু এইটোই বিজনীৰ এক ঘটনা হ'ব লাগে। এনেকা ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহয় তাবা সাহস নাপায় যে এনেকা ঘটনা কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে বিজনীবাসী ৰাইজ হিচাপে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে আমি আজি যেনেকৈ মানে ইয়াতে থিয় হৈছো সকলোৱে যাতে বিভিন্ন এনেকা যদি ঘটনা হয় সকলোৱে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি বিজনীৰ যে এটা মানে শান্তিপ্ৰিয় জাগা এই শান্তি মানে বস্তা আমি বিজনীবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি আক্ৰমণ বেবাইদি দিব লাগে। মেণ্টেলিটিয়া ফৈয়া নহয় আমি বিজনীত এটা শান্তি জাগা এই শান্তিৰ জাগাত ৰাজু বসুমতাৰী যেনেকে মানে ঘৰত যাবলৈ মানে ৰাস্তাত বিধানমন্ত্ৰীকো গোখ্ৰৈ ফাষ্ট ট্ৰেক ধৰি হত্যা কৰিছে। ইয়াতে আমি প্ৰশাসনক এটা দাবী কৰিছোঁ আমিও সংগঠনৰ কাম কৰি ৰাতি 12টা 2টালৈকে যাব লগা পৰে। এতিয়া আমাৰ লগত যদি কাৰোবাৰ এনেকা সৰু সৰু ঘটনালৈ যদি ঘটনা হয় তেনেহ'লে আমাক নিৰাপত্তা কাই দিব বিধাননি যি আসামকো সেইকাৰণে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনে কঠোৰ হ'ব লাগে। এনেকে জুৱা মদ ঠাই আছে জুৱা মদ লৈ যি মানে জাগাত যেনেকে মানে ঘটনা হৈছে তাৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছে সেই জাগাবিলাকক চিনাক্ত কৰি প্ৰশাসনে ইয়াৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। जों खावलायो दिनै बिथांमोननि सायाव गोख्रों নহ'লে এনেকা ঘটনা ভৱিষ্যতে হৈ থাকিব प्रशासनखौ बेंग्रा आसामनि DGP बिथांमोना गोख्रोङै बिथांमोननि सायाव पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ दिनै दाबि खालामदों आरो सरकारनाव जों बेखौ दाबि खालामबावगोन जोंनि आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि সমস্যাৰ সমাধান সমস্যা হয় তাৰ কাৰণে जाय राजु बसुमतारीया दिनै थैलांबाय बिथांखौ बुथारबाय बिनि थाखाय दिनै बिथांनि जे इयुन संसार बिथांनि जे गथ'गथायनि बाथ्रा बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिथांमोना गोख्रैनो एककालीन दिनै धरनानि बे दाबि मोनसे साहाय्य प्रदान खालामनांगौ बिथांमोना कम्पेनसेसन होनांगौ बे बाथ्राखौ सरकारा गोख्रोङै लानांगोन जोङो खावलायदों आरो बेजों लोगोसे न'खरनि सोरबा सासे व्यक्तिखौ माने मोजाङै न'खरखौ सामलायलांनो इयुनाव जाहाथे माने साख्रिनि बेबस्था बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बेबस्था खालामना होयो सरकारा जों बेखौ खावलायदों आरो दिनै जोंनि बिजनी ओनसोलाव जिबायदि थासारि जाबाय गिलु बालु मोनसे अयनाय अयथासार बे थासारिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव कुनु गते खर' थिखांनो हाया बिनि थाखाय नोजोर होनो थाखाय जों सरकारखौ आरो जों मोनदांदों दिनैहाय बिजनीयाव
थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो আমার কেন্দ্রীয় নেতা माखासे আমার परिबेसा गुलाय गुजाय গোপাল রায় जागासिनो ডাঙরিয়া আছে जायगा जायगा তেওঁ, बुलायलायनाय नांलायनाय আজিৰ बायदिसिना কাৰ্যসূচী थासारि উপলক্ষে दिनै দুআষাৰমান माने সময় असान्ति সময় जि ল'ব मोनसे কাৰণে परिबेस बे অনুৰোধ परिबेसखौ কৰিছোঁ। जों नुबाय थादों दा बेनिखायनो जों हमदांनो हायो बिजिनियाव निस्सय सोरबा दादागिरिनि आखाइजों सोरनिबा माबा मोनसे गोहोनि दारै बिजिनियाव माखासे बेबायदि असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरग्रा दुष्ट माखासे मानसिफ्रा बाहाय दिनै मा होनदों सक्रिय जानानै दङ बेबायदि गेंखौ सरकारा आरो प्रशासना गोख्रोङै नोजोर होनांगौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ थाबैनो बेबस्था लानानै फोजोबनानै होनांगौ जों बेखौ खावलायदों आरो बिजनि ओनसोलाव टाउनजों लोगोसे साब डिभिजननि ओनसोलाव जेसेबां एरिया दं जेसेबां गामि दं बेहाय जोंनि सुबुंनि जिबननि रैखाथि जोंनि फरायसाफोरनि रैखाथि जोंनि समाजाव जेब्लाबो गोजोन थासारि जोंनि जे मोनसे मोनसे माने परिबेस समन्वय बेखौ लाखिनो थाखाय जोंनि प्रशासना जोङो माने लिगेलि एक्सन लानांगौ दिनै जों नुदों टाउनाव 1टा 2टासिम बायदिसिना हटेलफ्राव दिनै जौ लोंनाय बायदिसिना जानाय लोंनाय गुबुन गुबुन जायगायाव ड्राग्स जानाय दा बेफोरनि गेजेरजोंनो दिनै बुलायनाय बेबायदि माने हाबाफारिफ्रा बेबायदि मानदों असामाजिक कार्यकलापफ्रा दिनै नुजाथिदों बेनिखायनो बेनि सायाव इलिगेल एक्टिभिटि आनलफुल एक्टिभिटि एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बाव आनलफुल जि फर्स बिनि सायाव आइडेन्टिफाइ खालामनानै बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनांगौ प्रशासना जों बेखौ खावलायदों गोजोन्थों